Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Ko nā tari Kāwanatanga kai mua i Te Komihana Uiuinga a te Karauna mō nā Tūkinotanga i raro i nā manaakitanga a te Kāwanatanga. The state did not always ensure children, disabled people, deaf people and those with mental health conditions were safe when in state care. He whānau e au e mōrikarika ana ki te kimi tō rātou uri kua rua tau e ngaro ana i Ahiteriria. We've really had to sit back and wait and see if we've, heard anything or any new leads. We've got nothing. Kapi ana te wā tuku tono hei mema kaunihera, nō reira ko whei mana kaitono Māori. Kai aku iti kai aku rahi huri noa rarau mai ki Te Ao Mārama. Ko nā tari Kāwanatanga pēnei a ora nā tamariki i te mana tū whakahiato ora hoki, ka eke ki mua i Te Komihana Uiuinga a te Karauna ki ngā mahi Tūkinotamariki i tēnei wiki. I roto i nā rā te kau, ka ātarukutia te korena o nā tari ki te aukati ki te aro rānei ki ngā mahi Tūkinotamariki. E ai hoki ki te pūrongoa tūmamao harawira, kai te kai kā katoa nā pārurenga ki te rongo i ngā kōrero ka puta i aua tari. He kōrero whakapua ki kua rua e hia tiana he ngā pārurenga te rongo. The state did not always ensure children, disabled people, deaf people and those with mental health conditions were safe when in state care. He kōrero pono kua mōhiotia kētia e ngā pārurenga. The opening statements gave us a good indication about where they're kind of heading, but it's nothing we don't already know. Te kaumawha ngā tāhuhuranga pū no ngā tari Kāwanatanga ka hara mai, ki te whakautu i ngā pātai mo ngā he i tau ki te tamaiti noho, ki raro i te ringa atawhai o te Karauna. Kai te hia te rōpū mo ngā pārurenga, ki a tarongo e nei tāngata ki a rātou kōrero. To hear how leaving the institutions to remedy abuse of children and vulnerable has failed. And all institutions, state and faith-based, need transformative change to combat that systemic problem. Because of this tragedy, it has given rise to our gangs. It absolutely underpins our prison population and plays a substantial role in our welfare dependency. We just want them to be honest with their responses. We need them to take responsibility. And unfortunately, we can't do that as SAGE members, so we're imploring the Commission to do that on our behalf. Using violence, including to administer drugs or electric shocks as punishment, has never been acceptable. E ai ki te māngai o te rōpū kia tū Chapman, kai te hia rātou ki te whakarongo ki te nui o ngā tari Kāwanatanga. Is someone going to be responsible for this? Or are you just going to hide behind process? So, oranga tamariki, definitely MSC for the historic claims process, but it'll be really interesting to hear for those transitional care parts of it as well with the New Zealand Police and also with the Ministry of Justice as well. Ara ngā kanohi hō miro ka titiro atu ki te wiki e tū mai nei, te waihara mai ai te tāhuhuranga pū o ranga tamariki a Chepi te kani. The question that needs to be asked the MSD is, how are they going to make it right? Tumomao harawira, Te Ao Mārama. He whakaputa kōrero anō te mahi a te pirimia ki etahi whakapai anō kua puta i te mema pāremata o reipa e Graf Sharma mo te mahi whakaweti i roto i te rōpū reipa. Ki puka mata, ti tohu ai e Sharma he whakaahua o etahi whakapai ai etahi atu mema pāremata o reipa e mea ana kua whiua rātou te whakaweti. Me te aha i whakamomori ia ki te kimi āwhina mai te pāti engari auware ake. Aha kua kāre nā mema pāremata i te whare i tēnei wiki, kua karana hui te pirimia kia wānangahia tēnei take. There are processes now that we use to either, if it's escalated to formal interventions, to do that, but otherwise there are other options that are available to simply ensure that the working environment for a staff member is safe and that MPs have the support they need to be the best possible managers. When you have an issue of this nature, our caucus rules set out that it's actually for our caucus to resolve. Because, of course, our team relies just that, on our ability to work as a team and for us to use the caucus environment as a way to resolve issues of this nature.
E rua tau e ngaro ana Daniel te wake I Ahiteriria. E noho mānuka ana tōna whānau e kimi tonu nei aia. Aha kua whānau I te torona ringaringa ki te kimi I aia, auare ake. Kai awhatitiri te wake tēnei pūrongo. E mataku hārukiruki ana te whānau o Daniel te wake mō nā kua ruatau e ngaro atu ana. And even now, the not knowing is still really hard. Aha kua te whakatau I te ripoata te kai tiro tū pāpaku kua mate ia, e manawa ora tonu ana te whānau. That's not a good enough answer for me or for his mum, you know, like all his kids, you know. So it's the unknown, not knowing where he is. I tā mō atua Daniel I te Ahiteriria o te taurua mano rua te kau I te tōnuitanga o te mate kōwhiori te kau maiwa. Nā te noho here I a mai ai tōna whānau I Aotearoa. All our communication was through phone calls and emails over to Cairns, where he went missing from, to the family over there. That was really hard because we couldn't be there with his children, his mum, anybody. E noho ana tōna whāia a Claire ki tāmaki makaurau, he kaha hoki tana whakapātu ki te whānau I Ahiteriria, a katoa rātou e aue nui ana. And I didn't think we'd be a family that ever goes through this, someone's missing in our family. But something hit home when I saw when he was registered with the Australian Missing Person Register, and just flicking through all the people that's listed there, it's just horrific. Ko te waka o Daniel I kite I te taha o te tahirori matua I te raki o Queensland, I whakahaere hia e ngā mana nui he kaupapa rapu I aia, hei tā te whānau, kua he ngā rā. We've absolutely got no leads. They did an aerial search of the fields up there. Nobody has seen or heard from Daniel. His accounts haven't been touched. Kaore te ope prihimana o Queensland I te whakahoki kōrero mai, engari kei te kaha rātou ki te pāoho I ngā tai pito mo tōna ngarohanga I ngā pai pāpori. We've really had to sit back and wait and see if we've, you know, heard anything or any new leads. We've got nothing. Ka tonu te whānau ki tā rātou whai, I a rātou e rapu ana I tō rātou tangata. Whatitiri te wake, Te Ao Mārama. Ko tahirau e rua te kauna hoia o te ope kātua ka tukuna ki Piritana Nui ki te tautoko I te whenua o Ukraine. I puta te whakatau I te minita kaupapa waonga I a pēni henare. Hei tāna ka hauruatia te ope nei. A ka haere na hoia oko nei ki te whakangungu I ngā hoia warurau o Ukraine. Ko te whaina kia whakawhanake I o rātou pūkena kakari me nā pūkena tauawhi tūroro. Ko te mea nui, hei tautoko ake I te pakanga ki wainga nui I a Ukraine rāo ko ruhia I tēnei wātonu. Ana ako te mea tuarua ki au nei, tā te mea ko au te minita mo te ope kātua, he mea pai mo ngā hoia kua rehita, kua tūbai mo te ope kātua, kia tuku nātu rātou ki wāhi ke atu, ki te mahi ngā mahi kua whakapakarihia nei e mātou ki rato I ngā tau. To be clear, our people will continue to play a role in training of Ukrainian forces, but have not and will not engage in combat in Ukraine's territory. Kaitua ke tonu I nā whakamatua tana, he hui nā o nā whakatipuranga o te krapu o Pātea ki Pariroa Pā, I whiwhita nei I te nākau o auare ana katoa. Hoki mai anō. E takoto ana te mānuka I te putana o nā rārangi kaitono tūru ki runa I nā kaunihera arohe. Nō reira, ko waima ka whakataetai I nā tūru Māori. Ko te pūrongo e whai ake nei, ka te tiro ki etahi o nā Māori e kimi tūranga ana, ko etahi kua roa e mahi tōranga pū ana ko etahi he tauhou katoa. Ko ngā rārangi ingoa o ngā kaitono e tau ana. Ko ngai Māori I ngā tōpito o te motu e kimi tūranga ana ki ngā kaunihera. Kai te tai tokerau ki te raki ko Hilda Harawira, ko ia te hoaranga tira o te mema pāremata o mua o te tai tokerau o Hone Harawira, kua roa ia e tohe ana mō ngā mana Māori. Mai te hoa o tētahi kaitoranga pū o mua ki te tamaiti o tētahi atu. Ko pene taui Klefkovich te tama te mema pāremata o mua a Shane Jones,
kai te whai hoki i tētahi o ngā tūru Māori i te kaunihera o te tai tokerau ki te raki. Ki roto rua ko ētahi o te hunga e whai ana i ngā tūru Māori e toru, ko tētahi ko Trevor Maxwell kua whātekau tau neke atu e noho ana ki te kaunihera. Ko Rāwiri Waru ko ia te hiamana tuarua o te tatau o Te Arawa, te kai whakahaere matua o mua hoki o te reo irirangi o Te Arawa. Ko ngā uri Māori a Tānia Tapful Rāua ko Fletcher Tabu Te Au, e whai ana i te tūranga koro matua o Rotorua. Aha koa ngā ko himu ka uru hoki te kai kaunihera a Merepeka Raukawa Tate ki te whakataetai. Te aru ia i te tūranga hei kahika, ko te tūru auraki anō, tānai whai nei. Ko ētahi atu Māori e kimi tūranga koro matua ana, ko te mema pāremata o Reipa ko Paul Eagle, e tauwhainga ana i te kaiwhakahaere matua o mua o te tari o te rōpu kākāriki kia tori whānau i te whanganui ātara. Ko te kaunihera mō kai kohe hokianga ko moko te paingia, kai te aru hoki i te tūranga o runga o te tai tokerau ki te raki. Ko te kaitono a te pāti Māori ki hauraki Waikato i tērā tau ko Donna Pōkere Phillips, kai te hiahia tū hei kahika ki kirikiri roa. Ko te kai kaunihera hoki i te kaunihera o rua pehu a Elijah Pue anō, tētahi kua tono hi atu tōna ingoa, hei koro matua. He hunga kua toa ke i roto i ētahi rohe pōti Māori i te mea ko rātou anake i tuku tono. E ai ki ngā ture pōti ki te tū te tangata, ko tōna ko tahi i tētahi rohe pōti, ka ko tahi te whakapuakitanga, ko ia te toa. Engari mo te nuinga, kua uru te ingoa ki te pōtai, i nāia nei, ka tīmata ngā mahi. He te gardener, Te Ao Mārama. Ko te wā tēnei e huri te aro ki ngā take tō rangapū o te wā. Nō reira, kia tīmata ki ngā tari Kāwanatanga kai mua i Te Komihana Uiuinga a te Karauna mō ngā Tūkinotanga i raro i ngā manaakitanga a te Kāwanatanga. I ko ake nei, i kōrero a hau ki te kai ārahi takirua te pāti Māori kia Rāwari Waititi. Ko taku pātai tuatahi ki aia, me pēhea e anga whakamua ai ngā mahi tūkino i raro i ngā manaakitanga te Kāwanatanga kia kaua hoki e ki te ano aua momo Tūkinotanga. Ko karoa e whakapapatia i te mamai me te kino ki roto i a tātou. Ko te heiputanga mai o te mamai me te kino nei, i te tainga tuatahi mai a te Pākehā ki Aotearoa. Koe hoki te wā rātou hāhi, nā mihina re ngā hāhi Pākehā i tai mai ki konei, te hangangatanga o te Kāwanatanga, me ana ture apo tangata, apo whenua, apo tikanga, apo mahara, te whakatūngia i ngā kura Pākehā. We rātua huatanga katoa, koe nā hoki te heiputanga mai o tēnei mea e whakapapatia nei, karoa nei e whakapapatia nei ki roto i a tātou. Nā te rongoa, me whakamāori i tō tātou au. Re-indigenization, me pēra te kupora, pēra te kupu mo te whakamāori i tā tātou au, me whakamāori i tō tātou tirohanga ki te ao kia mārake rake ai te kite i tō tātou nohonga, ki tō tātou ao nei, ao tūroa nei. Ki te kore, o ka wai ho ma te ao me te tirohanga Pākehā tātou e tohu, e hea te hua, ana, koe nei hoki te hua, ko te intergenerational trauma, we rātua huatanga katoa. Nō reira, kia kahaka tātou ki te whakamāori tō tātou ao, me te whawhai mo te rātua huata. Kia huri tāo ki tētahi atu kaupapa, ko tā te minita take aorere, ko ta hirau e rua te kau nā hoia, no Aotearoa ka tukunatu ki Ukraine ki te whakangungu i o rātou ake hoia, o whakaro? Ka rea whakai atu, ki te uru atu tātou ki roto i te pakanga nei. Ka re tō tātou take. Ka re tō tātou take ki te pakanga nei. Me noho ārero taia hā tātou, me pēra pēr taku kōra, me noho ārero taia hā tātou. Me i te tātou ki a Huitēni, ki a Sweden. Me noho tātou ki waho keake i te pakanga nei. No te mea, ki taku whakaro, kei te haere no tātou, hei taurekari, hei hoa taurekarika mō Amerika, mō Urupi. Wera atua huatanga tātou Ahiteriria hoki. Mō i ngārangi hoki, no reira, ko hoha tātou te whaiwhai nei te panikoti, te whaiwhai nei te pihau, o wena tua huatanga whenua, me pūmau tātou ki o tātou tikanga, te kawaka tātou urua tiki roki te whakangara, me noho ārero taia hata.
Nā, hoki mai ki te kaina nei, he tūru Māori kua whakatūhia ki etahi o nā kaunihera o te motu, kia huri ki tōrohe o te wairiki nei. He rahi rā nei nā kaitono ki aua tūru? Hoki te au, ko rahi ake i te pōtitanga mō nā kaunihera i roto i ngā tau ko hipa. Kua eke ki te tūmanako hanga e tūmanako e tia nei tātou, a tōna wā. Engari, kua piki ake i te tangata i tū i te rātou ngā tau pōti mō ngā kaunihera i roto i ngā tau mahako hipake. Nō reira ai, te tari koa i tēnei wā. Rawari Waitisi, kai arahi takirua te pāti Māori tēnā koe. Kia ora. E whakatipuranga maha o te karapu Māori o Pātea i whakakao atu ki pariroa pai nā rāwhakanā. Hei whakanui i nā tau whātekau no te putana o tā rātou waiata rongonui o Poie. E whakahuihui anō i nā mema o mua ki tō rātou marae, he wānanga waiata hohunu nei nā kōrero. He huihuinga i whiwhita nei te nākau o nā rea nā katoa o te karapu. I reira hoki, tā mātou karere a muri whei. I te kaumārua o Akuhata i whakanui ai te kapa Māori o Pātea te whātekau tau o tā rātou waiata toa o Poie. I'm just so overwhelmed. I'm just so happy for everyone that's here today, and especially our next generation. That's for me. Very, very humbling to have the opportunity to perform with the other rōpū, manutaki, tumataora, e mahanga rōpū, kei konei, and for us to be all together mō tētehi kaupapa. I karapinepine mai ētahi rōpū o Aotearoa ki te kaupapa he puna waiora mō aku raukura. Kia whakarauora anō i ngā waiata rongonui a Pātea, kia tūpakari anō ai te kapa. Hei tā haimona e uana te whakakitenga. I kaka anō te ngākau, tangi ana roto. Kia kite anō i ngā mare o tira, i ngā tini, i ngā mano e ako nei ngā waiata o rātou. Te tuapapa me ki o mātaunga te unga. E are te taihoinga i te unga whai aere i a rātou tapuai. Ki ngā waiata me ngā oaki o roto i ngā kupu. Ngā okapapaka i roto i ngā kōrero. Ki roto te ware puni i reira mātau. Herereke ki tērā i te wakarite mo te wakataetai kapaka. Ko te ngahau me te waka o naungatanga. E tino tangi ana te ngākau. Ko te whakakotahi i ngā uri maha te hiahia o te rōpū, aha kua ngā kaunui ana ngā whakatipuranga ki ngā mahi kapahaka kāre rānei, i nā te nui. I think back in the days when I started Pātea Māori Club, it was my very first group, and we were, I guess, dragged along. I was not keen at all in doing any sort of kapas whatsoever. He oi, ko tira te wā tuatahi māku mo te kapahaka. Waimari e tonu au, kei konei e tehi a pahake, kei konei i wanganui i a tātou. O koenei toku ora kohanga i te kapahaka, i tipuake au ki roto i te karapu o Pātea. Koenei toku kapahaka tuatahi, i haere ki ngā haratau katoa, aha koa kaore ai te pirangi, tūnuinga o te wā. Engari, he kapahu Māori e. Ia te wā, he kapahu Māori e. He kaupapa tēnei e whakatina nāna i te aroha mo te kapahaka me ona tikanga. Kia nei e koe. Whakatinana tēnei mea ko te aroha ki te kapahaka, ki te reo me ona tikanga. Ko ia tāku e noho whererei nei, me te okaro nei, ana taku okaro i au i a mātou e tipu aere ai. I reira a mātou nei pakeke, i reira a mātou nei kuia kora ua whāia.
Me tō tātou ne waiata, i ngā waiata pērā i te pōi te aku raukura, i te ngoe. Me ngā waiata pērā, i waiata noa mātou na te mea. Kei reira ku pāpā, ku māma, ku whāini. He waiatana. Ka tahi kua takata kapa i roto i taku pakeketanga. Wai mari e mata. Kua angitu te kaupapa nei mā ngā uri whakaheke. A te aroha I piri ai. Tērā, nā te aroha I piri ai tātou. Muri mai hei, Te Ao Mārama. Tai hoa ke nei, ka tiro ake ki tētahi uepu hoi kua whakatūria hei tautoko I ngā Māori kai eke hoiho. Nau mai anō. No te whārua o Ruatoki a Puni Tiaki Wai, ko ia tērā ko eke hei hea takirua o te wepu a motu mō nā Māori eke hoiho o Aotearoa. Ko te take o taua wepu hou, he tautoko I nā kai eke hoiho Māori, mā te pūtea tautoko mō nā whakataetai me te tiaki hoiho. E kaupapa tēnei kua roa nei e tāri ana e te hapori hoiho Māori, ara he kaupapa nā te Māori mā te Māori. He tūranga hou tō tēnei mātanga eke hoiho, ko te aronga nui he whakahoki te aroha ki te hapori Māori eke hoiho. Wai maria I te tūtaki a Michelle Lima, ana ko tā rāo wawata me tāna tāne. Whakamahina e hapori hoiho mō Aotearoa ki te tahana kaupapa Māori. Nā Brent Job rawa ko Michelle Lee, te rōpū National Māori Horse Association Aotearoa Trust, I tīmata he kaupapa hou hei whakawhanake I ngā arawhaihua ki tua, I ngā pairewa hoki mo te eke hoiho, mo te whakatipu hoiho me te whai mahi I Aotearoa. Ko nā wana he whakatakeo, he whakaiti I te tanata. Nā te mea e pōhara ka re tare ai te hariwana hoiho, e nā reka te mō mārama rātou na e pai ake nā hoiho me te tanata I wetahi ona me whiu ana I nā kōrero. A me kira ko hautunu e te hariwa tama ki te eke hoiro, te reke pūru, te rodeo, a kene baka whiwhu āwhina mai te hāpori nei. Ko ngā tamariki te kaumārua katoa a Te Aki Wai, he eke hoiho. Ko tāna hoki, he hari I ngā tangata ki te puihi, ki te whakangau poaka, whai tia hoki. Ko eke ana tamariki ki ngā taumata tike o te eke hoiho. Engari ko te pūtea, te taumahatanga matua. Koe nei I whakakaona I tēnei hāpori, hai āwhine wēnā tānata. E hia ana kia tairata ki te taumata tana warata hiheru te eke hoiho. Mātahi kimi pūtea hei tautoko I a rātou. Whakahaere wānana, pene e hu hoiho. Nā rona Māori hei āwhina haere kia pena kārenu e tino kaha te wharao te hookatare koe I te āwhina, I te ope te hoho me te rona Māori. E ono rau ngā tāngata e noho ana ki rua toki. He Māori te nuinga. Hei tā Te Aki Wai e 5 rau iwa te kaumā whetu ka eke hoiho. Ko te hoiho tō rātou waka ki te whare hoko kai arā ki te urewera. Ko te wawatara ka haere tūni tēnei kaupapa. O nā tamariki, o nā rā, o nā tau e hekei ho mai nei. Ko kia kore wareware nau, he Māori rātou. He take o rātou ka roto I tēnei au o te eke hoiho. He roni waikato, Te Ao Mārama. Kia tahuri ake tātai nei ki nā matapai huarere, ka keke ao katoa nā rangi ki kaitaia, riri rawa tā whiri ki nā wāhi mārake o tāmaki makaurau, hei te ahi ka heki te marangai ki rotorua, te tai rāwhiti karekau he ua engari he hauwaho ka whakakuku ake hei te ata ki tūranga, ko pata te ua ki ngā motu. Heke iho ki te whanganui atara te kaumarima ki reira, ka ua ki whakatū, tāmaru katoa ki o tautahi ka marangai ki tāhuna, mai hopa e ka paki haere. Agasi, koe nāna kaupapa kaitaku kete I tēnei pō. Tēnā
Toro atu ki te whārangi ipurangi te taupāngara nei a Te Ao Māori News mo te roa nātu wā mātou kōrero. Ka waiho ma te karapu Māori o Pātea wā mātou karere ikinaki kia Māori ori te noho.